Mbai ya nzauni ndene ni atulamote kulikuwa kwa mbai ya mukamba ndeni wa ngwatanio ya ngema magwatakana itambiaji zeine koni ya mbai sionde miongweli na ilisi ya mukamba ndeni wa kikalo cha vamwe cha atumia kuma mbai ni matongo uwe ni ya Augustus Chalo Muli ni mawetakana vaine ili wanamwanya wa kuosa mawoni kwa enendi mambai sionde mbewa kulikuwa kana kulicha mukamba ndeni wa ngwatanio hii ya ngema. Caleb Chalo nukuelesya. Mbai ya kamba ya nzauni kuyo umundi uni yale ananetambia nini ya mbai nini ya kamba kulika ngwatanioni ya ngema ila yetete vamwe mbai nini sya Ekuyu, Aembu, vamwe na Ameru. Matongo iwe ni Augustus Chalo Muli ulane patron, vamwe na Philip Mulili ulane chairman na Peter Mulinge ulane mwandiki wa mbai no ya nzauni meweta kana itambia hii na kwenye mbai sya kamba si miongweli na ili Anzauni tuyaingi in our general calculation ni kana tu over 400,000. Kwa wase wa munzauni winene obo wa mukamba wase wa munzauni no mbaka withukiswe. Yuni tunewi andu makwasi ai mukamba no ligile ila association itawa ya ngema Gikuyu Embu Meru Association itwike Gikuyu Embu Meru and Akamba Association. Na tuenda kwa CI uomba no usu wa kukwata ni mbai waiva ni mbai iva katika mbai miongwele na ilisi ya kamba anzao ni tuivo ni andu ni mbai siana ata siye kalilenzi siya kanano tukwata nene Ekuyu na Ameru na ange ithe ni kindu chu kone mbai ya mukamba no mbaka kila mbai ikulwe na kila mbai ya mukamba ithe ana chairman wayo batu ina chairman wa mbai ya mukamba ya munzauni na ndaa usishwa tuina secretary general witu na organizing secretary executive witu ya mbai ya munzauni ndaa usishwa katika njama isu ya kutoa mbai ya mukamba kwa ngema you mean either anzauni tuya kulwai to over 400,000 people a big chunk ya akamba no mbai ingi nisi akulili kweli ku either no twa mbai ya mukamba ikwata nangi no mbaka wikale na mbai itu no mbaka wikale na mbai ingi sionze ni kana tunene tu na ila ito public participation tuikulie mukamba ekwata chau ndongo isi ambaye ya nzauni nimeenda mbai nene ya mukamba maikatambwe ngwatanio ya ngema ngina yala vetwa ewa kikalo na unenanya wa kwikithia kana mbai sionthe sya kamba nesiatetheka nthini wa ngwatanio ya ngema indite kulikwa ngema kundu wa vaita wa ateti avuthu. Tayari kwikala nthi na anybody atuelesie mubango witu mubango wake wa kulika baya nthini wa ngema ni mwau na faida witu ukethwa mwau nundu ti kwikala tukakiteo kwithwa tu akamba ni twalika nthini ya ngema no twende tumanye o twithi kwa ngema tukeke ata na tukakwata chau etha ni agreement ikwisaiki wa saika na MOU ikwisaiki wa sai withi ni twisi oithi twalika baya tukafaidi na chau. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo.